Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down.
Sini ya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Cikopo. Mungkin segitu aja vlognya. Mungkin tadi nggak banyak lawan karena di depannya kosong sih. Bisa cuma beberapa. Nah, masih pada di belakang kayaknya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Adif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita mau nungguin dulu Prima Jasa kalau ada. Soalnya kenapa sih saya turun di Cikopo terus? Karena nanti saya hari Senin harus pergi lagi. Kemana? Tungguin aja di vlog selanjutnya. Oke, saatnya istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.